I došli ljudi u novu epizodu na mom kanalu i danas ćemo igrati Clash Royale, samo da pozovem druga i vraćamo se. Poz. I ljudi, evo nas nazad. Moj drug nije mogao da se javi, tako da nema veze. Samo da uzmem pravi dek. I da probamo da uradimo challenge 3 zvezde, 3 krune, 3 krune. Morat ćemo da gađamo samo King Tower. U redu. Grab them. Uspio sam, morate ovo da uradimo. Znači ljudi, danas smo imali ništa. Ništa toga. Cep. Moram da mu bacim ovaj King Tower do 200 HP-a da bismo mogli da uradimo taj challenge. Jednom smo uspjeli da ga uradimo, ali vidjet ćemo da li ću uspjeti sada. Nja, nja. Još ljudi, kako kod vas, ono, šta radite u slobodno vrijeme i to, slobodno napišite dole u komentarima, jer, ono, što zna. Bu. U redu ljudi, vreme je 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Još nisam lepo well played. Odigrat ćemo još 2 partije i završit ćemo klip tu. Izvinite ljudi zbog prekida, ali došli su mi moji u sobu. Ja mislim da je lik uzeo njegov najjači dek. Ne zezaj, vrate. Ajde, ajde. La 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 la. Vidi ga. Halo, majstore. Vidi ga. Ovdje pola spelova nema.
Ajde, Rocket, napuni se više. Ljudi, da, dosta klipova će biti. Valjda će za dan da nam izlaze po 2-3 klipa, tako da ja dosta klipova snimam. Mnogo volim YouTube, zato po 1 ili 2 klipa će izlaziti svaki dan, u to budete sigurni. Što je super. I ponavljam, like, share, subscribe. Molim vas, zato što sam početnik. Molim vas. Okej. Fuck off. Evo ti Rocket. Bam. Evo ti Fireball. Bam. Evo ti strele. Uiii. Evo ti Poison. Evo ti Goblin Barrel i ti si spreman. Six, 5, 4, 3, 2, 1. Izvinite ljudi, ali ne znam šta je s mojima, sve vrijeme mi ulazi u sobu. Non stop. U redu ljudi, ovdje ću završiti ovaj klip. Nadam se da vam se svidio. I vidimo se u nekom sljedećem. Puz.